деген başka bir memleketlerden şunday зависимостьтан çıkışımız gerek, karızlı төлöş gerek. Birgelikte şundan çıkış için biz degen her bir Kırgız patriot olmuş gerek. Bugünden başlap sizlerden soralım. Başka memleketten bir kilo nersesini almamızda. Sakır, karabalta olsun, peçene, jalavat olsun, kartoşka, özgüzlük olsun, hiç nerse başka memleketlerden hiç nerse alıp cebinizler. Özgüzlükün jegende anan keyin biz Kırgız bolabız. Özümüzdün kurtlu jeyli, sarmaydı jeyli, özümüzdün nandı jeyli, oşondoy kılıp anan keyin biz güçlü bolabız. Başka memleketlerden taşınıp oturup biz degen peçeli olup kaldık. Erkeklerimiz erkekler bolmay kaldı. Ayallarımız erkektep ketip atat. Sebebi degende şunun bardığı bu zaложенный. Bu degen programma bizge okşagan ellerde jok kılуу programmasının emesinde işlep atabыз. Алар да билбейт. Наракта бирөө башкарып атат bunun бардыгын. Ошол программага түшүп калганбыз. Биз деген ошого противостояние туруш керек. Средняя Азия мамлекеттеринде эң акыркы мындай ГМО өзгөрүлгөн анан эң акыркы продукциялар менен bizge produktlar çıkarıp jönöt ötken, kantıdagı peçensiz bardығы ең мындай ыргытып турган bir комбикормго окшогон bir нерселер менен посластитель деп коет, ароматизатор деп коет, ошол менен жасалып, ушунун бардыгын жеп, биз семирип кетип атабыз, жөндөн жөн эле жегенин мааниси жок, бирок семизсиң. А туруп алып, ушул семиз адамдар кубаттуу болот дечи эле, туруп алып туруп, бир агат макет жапсаң, эмне? Белиң түшүп калат. Шунун бардыгын ушу жеп ичкен эле болуп атат. Туугандарым, келиңиздер ошон үчүн өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында, өзүбүздүн генофондду сактоо максатында жалаң өзүбүздүн өндүрүшкө өтөлү туугандар.